Domovinski vojnik. Roza, Roza, čakaj se. Ajde, gremo! Gremo, gremo! Gremo, gremo! Gremo naprej! Bosna in Hercegovina. No, tukaj pa je zelo veliko nastopajočih, to bo danes večer, no in to je naša folklorna skupina, ki je prišla v ta čudovit kraj, v to cerkev, kjer bo sedaj za vse sodelujoče maša. Torej, toplo povabljeni, za vse folklorne skupine je sedaj maša. Tudi mi smo povabljeni v to cerkev.
Čovjek u nekom bogatu, obilno zemlja urodi, pa u sebi promišljaše što da učini. Prijatelji poštovani, šta mislite ko je prvi došao na ove prostore? Crnogorci, ova mi je jedinstvena sila, katolici iz Crne Gore, s prezimenima koje ćete razumjeti: Janković, Milošević, Vuksanović, Vukašinović. Tamo su im korijeni, ali kad čuše da je Eugen oslobodio Slavoniju od Turčina, idemo u katoličku carevinu i kroz Bosnu dođeše ovdje da se nasele. I tu smo preko 300 godina. Pravkar smo se vrnili iz cerkve Svete Ane na velik prireditven prostor kulturno-umetniškega društva Šokadija Kruševica. To je prostor pred osnovno šolo, ki služi za igrišče. Tukaj se bo vsak čas začelo 7. mednarodni folklorni festival Kolo na Gaju. Nocoj, to je petek 7. julija, bo nastopilo 11 folklornih skupin. Vsaka folklorna skupina bo svoj nastop začela najprej ob himni in bo pozdravila našo zastavo, kasneje pa bodo tudi se predstavile. Iz grada Komenda u Sloveniji dolazi nam društvo upokojencov. Daj malo skuri, A sada, dragi prijatelji, cijenjeni rozhodnici, dragi gosti, slijedi intoniranje himni i podizanje zastava zemalja sudionica. Molim vas da ustanete. Slijedi himna Slovenije. Evo nam članova kulturno-umjetničkog društva Tamburica iz Velimirovca. Kulturno-umjetničko društvo je osnovano 1999. godine i od tada djeluje na očuvanju kulturne baštine svog kraja. Čuli smo i vidjeli smo kulturno-umjetničko društvo
sudionica iz Vladimirovca. Pozdravimo ih još jednom. A sada pozdravimo naše sljedeće gošte, to je društvo upokojencov iz Slovenije. Da vas pitam, jel znate što su upokojenci? Čujem da neki znaju. Umirovljenici su, da. Dakle, društvo umirovljenika iz mjesta Komenda, to je mjesto kod Ljubljane u Sloveniji. Da vam oni stvarno izgledaju kao umirovljenici? Sad ćete se uvjeriti da baš nije tako, da su to prave punčke i fantje. Dakle, za večerašnji nastup izabrali su koreografiju gorenjskih plesova, u kojoj ćemo vidjeti plesove, to jest gorenjske polke, ta Potrkana, Zibenšrit, Mrzolin, Kovtrešivat i poslovilni valček. Voditelj je Walter Horvat. Društvo upokojencov iz Slovenije. Moraš temu.
Ne bi dakle društvo umirovljenika ili bolje bi bilo reći da su to bilo punčke infantije, stvarno su lijepo plesali i pjevali, a njih ćemo imati prigodu čuti i vidjeti i sutra na večer. Tukaj bo jutri zvečer osrednja prireditev, tukaj bojo nastopali vseh 80 folklornih skupin in tukaj bo tudi predsednik Mesič. To se pravi, srednja prireditev bo na tem prostoru, mi pa se bomo sedaj ogledali najlepšo katedralo v Đakovu, Đakovsko katedralo. Ogledali si bomo tudi mesto in pa nadaljevanje v Vukovar. Sve vas lijepo pozdravljam, skupinu iz Slovenije, Put Komenda i dobro nam došli u Đakovo. Sada nalazimo se ispred Strossmayerove katedrale u Đakovu, sjedište Đakovačke i Srijemske biskupije. To je škofija po njihovu. To je škofija. Ja mislim da ćete razumjeti što govorim. Katedrala je građena 1882. godine i 16 godina je građena. Ovdje ste vidjeli da se nalazi na brežuljku jer je dolje bila jedna bara. I onda su velike hrastove su katran namakali i stavljali ovako uzduž.
ne poprijeku, tako da su morali zatrpati u rupu da poravnaju da bi se katedrala mogla izgraditi. Katedrala je jedna od 3, mislim, najljepših u Evropi. Sad kad budemo unutra bili, vidjet ćete da je svaki stup drugačije oslikan. Znači koliko ih ima, svaki je drugačije išaran. Ima 3 lađe, srednja i 2 pokrajne lađe i nekoliko oltara. Završeno slike da je 16 godina gradnja. 16 godina gradnja. Je vse zlato, ker to na te vrgi boli. Dolje je kripta, samo ne znam da se može dolje ići. To je za vse, ker to bo po In sedaj smo tukaj v Vukovarju, kjer smo se ogledali spomenik žrtvam za svobodo Hrvaške. No, tukaj je Donava in na drugi strani je že Srbija. Tukaj se vidi izredno dobro, kakšne so bile posledice rušenja Vukovarja. No, tukaj je velika zgradba porušena in še neobnovljena. Cerkev. Moram reči, da je ta ogled izredno zastrašujoče, ker se vidi, koliko je bilo tukaj žrtev in koliko je bilo tukaj porušenih stavb. No, tukaj vidimo hotel. Hotel deluje, vendar pa še ni obnovljen v celoti. Mi se bomo vračali sedaj nazaj v Đakovo, kjer bomo imeli zvečer nastop. No, jutri pa je zadnji dan našega gostovanja, osrednja prireditev pred glavnim trgom v Đakovu. To je grob tistih, ki so padli v vojni v Vukovarju. To je ogromna površina, to je samo en del tega pokopališča. Na tem področju je preko 3000 grobov, tistih, ki so najdeni. Tukaj pa vidimo križe, to pa so grobove tistih, ki še niso najdeni, vendar se ve, da so mrtvi.
Ovo je simbol. Na Ovčari, na mjestu, evo vidite, ovo je sve gospodarstvo, poljoprivredno i tu je bila šikara i mislili su da tu nitko ne dolazi i kad je pao Vukovar, iz Vukovarske bolnice su dovažali ranjenike, kogod je bio, i mislili su da tu nikad nitko neće doći i pronaći, jer je to sve bila šikara, ovako poput ovoga. No međutim, ipak se otkrilo, ti ljudi koji su to činili, radili, kad su valjda došli do sebe, onda je netko rekao da se tu nalazi grobnica. I ovi borovi ovdje ima i 198, to je, svaki simbolizira osobu koja je dovežena iz bolnice tu na farmu i sa farme po noći, kakvi su bili pijani, drogirani, tu su ih dovažali. I evo, netko je otkrio i tu su pronašli 198 ranjenika iz Vukovarske bolnice. A ovo je spomenik, simbol, Vukovarska golubica koji je napravljen tu na sjećanje na sve one koji su ovdje pobili. Oni nisu ovdje, ovo je samo obilježje, oni su dolje na grobu. Živem nebo pameti zdraví, za muche ni ljudske nima. Nejrajme zemlji se oči, ja zvočem tvoje živeti, tu sreća. Velika čast mi je, da lahko v imenu Društva upokojencev Komenda in v imenu občine Komenda podarim to lepo knjigo o našem kraju, občini Komenda, gospodu načelniku tega mesta, in da bo imel na naše kraje lep spomin. Gospodine načelnik, to je knjiga o naši občini, knjiga o Komendi, napisana na slovenskom, a jaz se nadam, da ćete to naći puno lepih stvari o našem životu tu v našem gradu. Gospod Šimonovič, tu vam poklanjam knjigu, još puno Tega ni noter, Franca. Plačam vse. Našli se svi da knjiga. No, druga knjiga naše občine je namenjena predsedniku Antonu Ilovacu. To je napisano pomimo naše občine za vzpomin. Tudi jaz želim in voščim in vam podarjam tole za usluge, ki ste jih storili, in se vam najlepše zahvaljujem, in to kompletna folklorna skupina. Hvala. Posebna čast mi je, da podarim knjigo našemu dragemu Ante Božiču. Ante Božiču. On je najviše kriv, da smo mi danes tu, in mislim, da zasluži velik aplauz. No,
posebnost navde i pozornost. Ja mislim da zasluži Jadranka Petri. Zadnjica v spomenu našo kasetu i ovu stvar. To je još naš vodja Walter Horvat, koji je isto kriv da imamo tu folklornu skupinu tu kod nas. Hvala svima za super prijem, za puno lijepih sati i puno čudovitih stvari koje smo vidjeli tu. Hvala vam. Drago mi je da ste se našli ovdje u našoj sredini i dozvolite mi da vas pozdravim ispred općinskog poglavarstva i u svoje osobno ime. Drago mi je da ste se odazvali na smotru folklora đakovačkih vezova koja neprekidno traje već 40 godina. Bravo! Bravo! Na tim vezovima prikazat ćete onaj folklor svoga zavičaja, da mi ovdje vidimo u našoj sredini ono što vi njegujete i prenosite na mlade generacije. Drago mi je da je taj dio i baš posebno vaša grupa dodijeljena općini Velika Kopanica, kulturnom umjetničkom društvu Ivan Filipović, da budu domaćini vaši dok nastupate ovdje na folkloru u Đakovu. Ovdje ćete isto, sinoć, nadam se da ste prikazali program svoj, danas ćete nastaviti kako u Đakovu, tako i u Slavonskom Šamcu. I evo, drago mi je da su moji mještani se poduzeli i vas ugodno smjestili. Nadam se da su znaju primiti prijatelja, znaju ga ugostiti, znaju ga počastiti, znaju ga razveseliti. Oni su to, nadam se, i dokazali, a dokazat ćete jer će vas u stopu pratiti cijelog vašeg boravka ovdje u našoj sredini. Drago mi je kad iz ove sredine krenete kući, da ponesete lijepe uspomene iz Velike Kopanice, pogotovo ispred kulturnog umjetničkog društva Ivan Filipović Velika Kopanica, koji neprekidno djeluje 100 i više godina. Prije 2-3 godine smo proslavili 100. obljetnicu i to nam je isto posebna čast i zadovoljstvo. Povijest Kopanice, da vam ne bi pričao puno, inače mi volimo ovako malo toga dati svega na znanje. Isto je napisana povijest općine Velika Kopanica od njenoga nastanka pa do današnjih dana. Sve ono što smo mogli do dokumenata smo skupili, napisali smo u ovoj knjigi Zbornik radova i evo, uručit ćemo vam da ponesete i da vidite postanak Kopanice, njen razvoj i tako dalje do današnjih dana. Na nama je to da sve zapišemo, oni koji će nas nastaviti, nek nastave dalje pisati, oni će izdati drugu i tako nek ide ta povijest, nek se zna gdje ko je bio, šta je ko radio, šta je ko napravio i šta je ko učinio. Vama posebna hvala i želim vam ugodan boravak u vašoj sredini uz jedan lijepi ovako skrovan dar, a uz zahvalnost jedan poklon od biskupa koji je uručio nama, poklanjam ovako vama, da uz jednu lijepu uspomenu misno je vino, nije ono svakašnje, nego ovako misno za posebne prigode. Evo, uručujem i zahvaljujem se na sve. Hvala lijepo. Bilo je toliko lijepih riječi da ne mogu ništa više kazati, ali u imenu svih vam kažem hvala za ovakav super lijep prijem. Hvala vama svima. A iz Slovenije nam dolazi društvo Upokojencov iz Komende. Večera će nam izvesti splet gorenskih narodnih plesova. Voditelj ovoga društva je Walter Horvat. Pozdravimo i društvo Upokojencov iz Komende iz Slovenije.
još jednom raspjevali rasplesane članove društva upokojencov Komenda iz Slovenije. Pa moraš se zatrati. Sudi Flajbac pa ću ti vratiti. Kako se sjeti. Za ne nije niču. Dobro. Skroz spušta dole, vidiš? Skroz pred njih,
se slaže od cijeli dom. Samo ti ga treba kaj dolazi. A to je Nijova kosa. Misliš da je neka...
Još približ da je naša najlepša izgleda da je već promijenila mišljenje. Ne znaju ljudi od kuci, čuje samo bitno da konac čuje kaj je gotovo. Ona je vikala cijeli život da je naša najljepša. Slavonio ne bi telo, Slavonio ne bi telo. Sad će ništa preostaje, nek da ju utješi. Svakome Hrvatima pomoći, a ovim drugima prema potrebi. Ovima prema potrebi odmaže. Znamo da tu nema druge, tako bi trebalo biti. Što si to malo pustio? Nije baš... Svaka jedna bijela kapa. Samo treba ne dajte se! Kad ti odmah Eureak si nekaj 10 primjeri iz mašije. I da znam. Čas. Jebemo živo. Mar si mogao da nas čuva. Dobro da nemam benzina. Imam bio. Ajmo malo za ples. Ajmo malo za ples. A ja sam lijek. Ovdje je treba smirati, ovdje je pajce. Ovdje je bilo dovoljno ovdje, ovdje je krivo sve. Jer ovdje su sve sve. Mogu li ti se sve? Rekava malo. Niko znao nije da se oni u tom kraju onajmo sastajmo napravili diš. A trude se,
Ne, dobro. Do 30 godina ima pravo povećati. Ostavite gdje jeste. Ajde, zapreći. Ajde, ajde malo, ajde. Mislim da se hoćete gura. Jeste nam malo tako. Dobro, i vaša žena je tu, da se o tom prešutiti. Ja sam
tu konji zdrobili, gospođo. Kameru je budu razbili, onda bu ja bili. A dobro, te... Ima film. Pravi Dalmatincu u vlasti od Ceganića. Ja sam djevojka, niko ne znači. Moje dragi Boša u Meriku, moje dragi Boša. Jednog su priveli, ali sad kakve si sreće. Kaj ideš na jednu? Još je mumo i pljeskali ste. Trg do bake. Imaš 2 sekunde. Sada ste Janezi pa prišli. Pa ste prišli na Hrvaško. Pa mi vam damo krećet. Dobro. Ima se radi mamo, ali od Tirana ništa. Gospođo, šta je to vaša familija? Lupa se u naše redere. Ne, pusti nogu strgao, kako se onda? Zato na brige ima. Samo gospođo da smo si još taj bled mi Hrvati želi, onda bi bilo baš ne ono najlepše. Samo na nekom... Alo, ej! Da sveti. Gospođo, zašto gasite kameru kad su iz Hrvatske izvođači? Pa nisam ugasila. Vidim da se pa kako vi znate? Prestane sijalica radi. Zašto gospođo? Imala Slovenci. Dobro, to mi tak skrško ga maznemo vama. To znamo, to znamo. Samo vid rapu. Mislim, kako ne bi vi malo budrili. Harmonika se prišli. Jel doma djela, gospođo? Malo, malo. Malo je... Jes. To je. Tu je problem. Dobro, vi ste Kažite vi. Ne, mogli bi doći tu do nekih pametnih ideja, da bi to razvijali. Vaši dječki ništa ne pjevaju? Štrajkaju izgleda. Samo vi od Evropu, mi bomo već došli. Da. Držite se desnih krila. Samo treba probati. Pojačaj potreba. Ljubio sam ih puno i dosta, samo jedna na mom srcu osta, samo jedna na mom srcu osta. Crne oči i obrve tanke, moji maju sa
Zadnji kadri za Hrvatsku. A boste dali kakšno izjavo? Evo, gospod Janec, ko čujemo. Zadnji kadri na Hrvatskem, potem bo pa konc. Gospa Katja, en lep nasmeh. Zadnji kadri. Vračamo se nazaj v naš rodni Komendo in bili smo na Hrvaškem, kot ste videli že naprej po našem programu, in izredno smo veseli, da smo se udeležili tega spleta folklornih skupin. Bili smo vsi do enega neverjetno presenečeni, da nam je občina to omogočila, da smo si lahko udeležili to tekmovanje. Hvala, jaz sem izredno zadovoljen, kakor tudi cela skupina. Hvala lepa. No, torej, današnja velika zadeva je končana. Bili smo v Đakovu, tam lahko vidimo za gledalce TV Plus Komenda. Bilo je res lepo, zelo lepo smo predstavljali občino Komenda, Društvo upokojencev Komenda, in mislim, da nam je bilo lepo. Vsem skupaj lepo zdrav v imenu Društva upokojencev Komenda in vsem gledalcem TV Plusa Komenda. Hvala lepa.